Manipur gamsong buina ako si to gimatnin tu ni chun Center Reserve Police Force CRPF Director General DG Anis Dayal Singh tunin Imphal ahong thungta nahi tulut ki muchun asay na DG pa hi Union Home Minister Amit Sain Manipur boy na chunga ahin sol ahida na nasayin ahi internet ki kha chule Imphal sung din mun en birien zong de tolpan internet na hin khaji in mi pi atam zo mit zo elbai chule na kong chat mo abangam tai ama nam mi te me le hon la munom talo ku kiten la munom talo ato khom pi MLA minister hon la munom talo government officer hon la munom talo koiman la athu la talo akado yo sin birien sak thu hui thu nama ma thu tia sei gamta state khat sungwai puding in fit a hi pui amit mo na le azum sel na dinga internet na hin khaji a hi bowe internet operator biren kitipa hi mizo mimu na numeiza ki tuplo sumdu ngaprum banga nalpet puna ki tholle le jongku tabang a hi mail hegal jong hi ama hin pat do a hi ama zala chamna jong loading a hi zalha apanin Imphal kopi chung achu lhajingin ama ho chika asunga kina akibo kilangchin ki bungkhen na a gam tai kibul hu na le ki phengdal na a pantan police on tear gas aka movin muthim noi jami pin mit cho sumai a thogam tawwe Imphal sunga drama hungnom che che ding a hin ahung ki tha tu na diu jong nailam cha a hi tai ki ven na dinga het sa na gampa ma ko ki cha ten I het diwa dei sa chu mail he san ten asam langa ko na ai mi pasal sopi haujuel khat akai do over melsita atha zo uwa manipura ata sa ahung tha uhi warning sign ai e gampam adi ar north east sunga Shillong Guwahati Agartala Dimapur etc la a hojong ikiven diwin ikiti move na po do jong le na loi ei mi ho bo to po tawin san te hi all lunghan lo a hitan ha so si thei chana panahin la diwin tai chikit le arambai Tengol city branches anei ho jong hi aji teiding a hin je azu le mol hen hun a mo hin phat a hitapoi chingtheiun kanam mi pi te tuni mail heite phai chama ki phinna mun chom choma ko nin mi gate a ki skha au me ti tulut a ki mun a hi a khatna Laisram Ranbir 19 SO Basanta of Hurai Angom Laikai in front of Yaima Sajenbam Rocky 35 SO Ibiamcha of Kongpal Singbam Laikai bullet injury right foot Haisnam Ibiamcha 50 years SO K Govind of Kongpal Singbam Laikai injury on face Oinam Rasi 30 years SO Gojen of Awang Khunau head injury by stone Y Amarjit 27 SO Y Kaleswar of Puthiba injury on face by stone Lai Khruman 22 years SO Mega Chandra of Kongpal Kongkham Laikai injury at right leg by bullet Ifran Khan 17 years SO Abulsa of Kerang Mayai Laikai bullet injury Ningthaujam Rustam 33 years SO N Rajendro of Khabeisoi 7 MR at right eye by glass Phai chama cabinet ho ki ho khom na anaviau hite jiribom boro bekra akon chapong thumjaw na numai thum ago mami gup ko ki hon amat zo uwa silchar langa chapong ni le ahen khat athisa amudo ai to kisaya Manipur state government in zan hi chun emergency cabinet to khom na khat ananei uvin hichi thil so chungchang thu gilta in sei khom na ananei u to kilona numai chapong thatna thimona nei Koki organization ho terrorist group a hitia phondo na nei dingjong gel khom na ananei uvetin tusu ki muchun anasayin a hi meitei esan ho tusu hi la lo a hi bowe amo a athu sei u hi he na poimo a hi ji a hungkile do thu a hin igalmi te thu sei het na hichi a ko na ai ho jong iti pan in la uwa ikiven diu hom ti hi igel thu pi diu a hi
ko ki te hi ikimo dong lit sa uvin thil hi gyal do na le gyal nep na inei uvin hi chi ho hi inga adiu a hitai CSO lam kai ho jong hangsan un lang lam kai ho na han san lew mi pi kilung len a hi bowe Naga area a min na manjong le koi machan na pan pi ponte Senapati district tang dunga meitei a so uvin til sangin atam che uve Muslim pangal to kiwop khoma awa le uvin chingthei ten hin kho manguti ka seinom chu na tong jong hi mei thei u office kai jong hi thei u hin la chingthei u ti kanam mi te kuniti le thilsi a bolding a ki sei thei poi adi sana kanam nu mai ho Senapati district sunga bazar ka hi han school kai hi le chingthei u vu galki pa jowa chun Senapati bazara meite a nan hin la atu a hin ahong tam di sanuvin ipi plan hamwang a ki sei thei poi Rani ni hala ma mithi Sonapur Aglapur a supi late ho jail 27 SO sei lampang moljong Assam akun a hin mat do wa Manipur gamsung Jirabam Sonapur Aglapur a atisa along ki modo a hi Chizia chun chingthei ute khanin ei manu han lang truck in ei pusu ta jong lew kun la truck aning aka check pontin in fal langa ithilongu akimu sang in chile wale chingthei ute kanam mi te Tuni 17 November 2024 Sunday ninil ha lamin phaisum munchom choma buina tampi anasu sangin hijito ki hlanchun IMLew mi som langa injong an hal hawin hi hichi ho chu hi le RK Imosing Sagolban MLA KH Joy Kisan Thangmeiban MLA Dr Sipam Ranjan Konthaujam MLA Govindas Konthaujam Bisyampur MLA Nisikan Sapam Keisam Thung MLA Rameswar Kakching MLA Thangjam Arun Wangkhei MLA Dr Usnam Diban Wabagai MLA Sapam Kunja Kishor Patsoi MLA Radesyam Hiyanglam MLA KH Ragumani Uripok MLA Brojen Paunam Wangjing Tientha MLA KB Nauria Pakhangdakpa MLA Susindro Meitei Khurai MLA Minister CAFN PD Thokchom Lokeswar Singh Khundrakpam MLA Ipi hile atua hi zanthim zannoya lamthla loading buffer zone to kinai a valele loading hi buffer zone to kinai a khamna theine a galmi tel a gawalut loading hi sengai lo hon ani ate te ding hi alanga langa kausa a ki a hi athi thi awangsi a hi mei a hi tai hichikal wala seichen sel na ding lo a hi tai meitei ten amat kha kha uchu hinglo hel ding a hi ti chu thing sela hung ki sei a hi chuta le mungu ma ASFPA ki phungjong chu revok ding a press a bolo a hi in ichan ge a pha ki hello a hi ama ho hin kun ipi bol han lang ipi se jong le ka bol diu chu ka bol tho tho diu a hi ti chu adin munu a hi tai hijia chu KVV ho jong dim ge cha le chingthei ta a diu jong deisa a hi pathin na pi jing hen kha chu bulu tangi iti le jingka mata le khojin hung hiji a hi security force ho hi ta san na nei lo a ikoyuwa phata a event tup diu deisa a hi mi sombon ei tha thei lo e ho attack dinga chu a hin la lu thei ki nu a hi ti jong ge lo thei hi lo a hi khamne thei bol ho di ki chi thei u han in fal tu so ki za ho hi a ki ha gu dan dan u chu a sei ji lo a hi gi chan ge a bol do diu ham chula sei thei hi lo a hi in a ki gu dan ho iza le na sata aga hi hung ki pan ki dingin a umin a hi ama ho sung ki ka jong a ki tham pan ta win a ban le a plan khu wave khat ni lien ta a do or die bolding ta ki gong a hi tai hichi a success na ding a chu ama ho chi ka ki bol to masa ki go a hi heji a chei ho jong mo mu ma mo pau pau ding a hi ta pui ka su pite hingjing pathin ko ma ataw jing u hitin pathin song pumin ding kho mu hitin koi hi le igal mi chu do kho mu hiu te ti hi a hi pathin inam gol hango om pi jing taw han Jiribam Thilso achi sanisim 16 November 2024 Saturday jana Thilso social media le
video a hung viral chu kholchin na akinejin hiti hi a hi je WhatsApp group dunga hung ki post koi a hi ki hello tia hung viral pian chu ain sungmi ti a kon he chit na hi zowin ama hi pa hojial dongal SO Seilam dongal of Pangmol Village Tosiam Subdivision Tamenglong District sunga chiang a hi je ama hin cha khat nei bep a hin a lain azia sa to Assam a relief ki ama khosa a hiwin hichi chun azinu hi naw nei ding kun lam a hi ta ji in azinu naw nei na dinga sumhola a khulama a chi gut na a jirigat kachar Assam la vela hitabong thilsu oi atu kha hi tin in sungmi ten het sa na hin nei uvin a hi tu hin alongdam sa hi jiribam police ko na hin aban hi lamkai a boipi thei hon a hin boipi jing diu hi tai